isanduku irimo ibice by'umubiri by'abaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrice Lumumba yashyinguwe mu murwa mukuru Kinshasa ni nyuma y'imyaka 61 yarishize yishwe urupfu ababirigi bashinjwa kugiramo uruhare. Minisitiri w'intebe wa Espagne yakiranye yombi icyemezo cy'umuryango wa OTAN cyo gusuzuma uruhare wagira mu karere k'amajyaruguru ya Afurika na Sahel mu nama yabereye i Madrid uyu munsi wa kane. Ethiopia yahaye itsinda ry'abakora amaperereza mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ONU uburenganzira bwo kugera mu murwa mukuru no gukora amaperereza iki gihugu gishinjwamo kugira uruhare mu kubangamira uburenganzira bwa muntu mu majyaruguru y'igihugu. Muri Togo umutekano ukomeje kuba mubi nyuma y'uko hari ibitero byibasiye abasirikare hagati mu kwezi kwa gatanu. Umutwe w'intagondwa z'abajihadiste ukorana na Al-Qaeda niwo wigambye iki gitero. Itsinda ry'abakozi bo mu by'ubutabazi mu karere ka Kufra mu butayu bwo muri Libya byabonye abantu bapfuye bishwe n'inyota kubera kubura amazi aho bari mu modoka hafi y'umupaka wa Chad.